Kublai shbun pi parlok bro ki baca page Krishna kanika channel mau benar. Te parlok bro kerpang tiki parlok riu page football kam tam ki beron chat han nong ston US Castle Hill District mentang awan penting biang cepi halor kanika jela kai football ka bahe ba hapo madan new nong ston madan chnong new nong ston. Te ya kanika jela kai football ati berukum ka open to all knockout football tournament arjar pusau arjar pusan balapan jai dakan new nong ston sport social and cultural club. Te lashai ka singi ar praterik panai balai arjar pusan Kajila kai kan long pedeng kan Lamari FC na Shillong Persha ya ka Warsan Lengdo FC na Southwest Castle Hill District. Te kan kajila kai kan dei hakapor architeng no pai sngi. Te ka dor lan ka dor tiket nam ta jong pi ki nong wan pet kai ka long tang san po tingka marway. Te ngia wera pi baro ki parlok ki ba tuturan bahaban pet jila kai football hamanan snoni stoin sawan kanang lachai ka sngi hamanan ni stoin namar kan kajila kai ka long ka ba itnat bah akan men kam sa internet bahan marbaro arteli ki tim kilong tim ki baklan bor baha kamtam kalamari FC na Shillong kumba pilaya tip bakala dapra teng ya ka champion ha kanega madan ni noston te ka warsalando ru ki tawan ra ik biar ki ba tibet ki badon chut han Southwest Castle Hill District kanega tim ru kalong baklan bor tingin ya page mano ban job lashai ka singi manan ni noston kalamari la ni ka warsalando hakaba kini berarti tim kini yakni ya ka quarter final nomor lashai ketika round 16 tekan jela kai ngakermen kajlong jela kai ka itna ha tangia wera pi paro ki paj ba riu ik page football ki badan kathan Nongstoin US Castle Hill District tawan ban page ban pisha dala ki jogi kmat ya kene jela kai ngakermen ru kene jela kai kalong ka itna ba ditang kene kublai shbun ingin saya kedua lashai hamanan snong ni Nongstoin kublai shbun